the city of Warsaw, such a long time ago. 200 children stand lined row on row, with their freshly washed faces and freshly washed clothes. The children of Poland who never grow old. In the orphanage yard, not a child remains. The soldiers have herded them down to the trains, carrying small glasses of water and bags to march in the ranks of the unwanted, with their small Jewish faces and pale haunted eyes. They march hand in hand down the street. No one cries, no one laughs, no one looks, no one turns, no one talks. As they walk down the streets where my grandparents walked. Had my grandparents stayed in that dark, bloody land, my own children too would have marched hand in hand to the beat of the soldiers, the Japanese stand, that would measure their lives, for they died in those camps. The cries of my children at night take me to those pale, hollow faces in stark white and black. Only the blood of the children remains. It runs in the streets, and it runs in our veins. Роналду Фабианский Сотбек. Бұл серия басталды. Роналду және Португалия құрамасы бұл серияда предводе серия. Уверенно Ренату Санчеш забил второй пенальти сборной Португалии. Аркадий Шмилик. Тексерістің өткізуге тура келетін секілді. Серия жалғасуда есеп қалышы 2-2 нүктеге келді Жоу Моутиньо. Фабианский қарсы Моутиньо және есеп Португалия құрамасының пайдасына 3-2. Серияда Латвия ешқандай қатысы жоқ. Польша құрамасының қорғаушысы Глик Швейцария құрамасына қарсы өткізілген кездесудегі пенальти сериясында қателеспеген бұл жолда Глик пенальтиді өте сәтті орындаған. Польша құрамасының ойыншыларының бұл пенальтиді орында жақсылап пысықтаған деген сөз. Кезек енді Луишнаньеде. Луишнанье у мяча. Третья попытка. Удар и мяч в сетке. Вот тут сейчас Чивера. Тағы бір өте сенімді футболшы Якуб Блащиковский. Швейцария құрамасына қарсы. Бірақ әлі де болса серия аяқталған жоқ. Қазір Рикардо Куарежманың бұл ойынның
орталарын шешетін тамаша мүмкіндігі бар. Қатарынан 72-шіде Рикардо Куарежмаға ойын тағдырын шешудің бақыты бұйырған екен. Ал бұл мүмкіндікті Куарежма пайдалана алар ма? Сонымен Куарежма және бақыт баянамасы жартылай финалға жолдама алды. Бұл команда қатарынан екінші Еврода тапқалы төртінші құрамына кіруге мүмкіндік алып отыр. Уважаемые журналисты, добро пожаловать. Рады вас всех видеть на предматчевой пресс-конференции перед матчем квалификации плей-офф чемпионата мира сборной Казахстана и Польши. Перед вами главный тренер команды Рикардо Камара Собрал, вице-президент Ассоциации футзала Казахстана Рузан Булатович Заскиев, игрок команды, лучший бомбардир чемпионата Европы Серий Громанков и переводчик Илья. Всем добрый день. Из-за перебора политического времени будем пропускать матч. У нас загонишь народ, который главный тренер сначала выбрал тех людей, которые в данный момент мы надеемся на наше количество преданных глаз. Все знали, что больше сильная команда, я об этом даже тех, кто тут играл, но ребята, не знаю, через 3 недели и сами сборная будет. И когда они обыграли сборную Румынии, поэтому я знал, что будет трудно. С другой стороны тоже работает. Eu queria pedir uma coisa para amanhã, para a nossa torcida. Quando eles estivessem com a bola, a torcida tentar fazer com que eles sintam a pressão. A gente tem volta, fazer com que a gente seja nosso sexto jogador que amanhã participe e ajude a nossa seleção. Eles vão ser muito importantes para esse nosso resultado. Eu confio na nossa torcida, confio na minha seleção, confio nos meus atletas. E tenho certeza que se amanhã todos juntos, a gente vai tentar conseguir
Пожалуйста, если есть вопросы. Теперь через УЕФА. Перед вами главный тренер команды «Какао», вратарь Никита и Александр Доголь. «Какао», пожалуйста, ваши комментарии по сегодняшней игре. Первый, я говорил, всегда связано с ним. Eu acho que joga por amor ao país. Aqui, a gente não pensa em dinheiro. Pensa no nosso país. Cada um que jogou hoje pensou em levar o futsal do Cazaquistão para o lugar mais alto do futsal, que é jogar o Mundial. Eu me orgulho de ser treinador desses atletas. Me dá prazer trabalhar quando eu vejo cada um na quadra, dando o seu máximo, cada um jogando pelo outro. Aqui não tem o coletivo ou o individual, aqui tem o coletivo. Eu estou muito feliz, emocionado que depois de muitos anos de trabalhar no Cazaquistão, eu só tenho que agradecer esse cara. Falam que eu sou um louco, que eu jogo 5-4, falaram tanta coisa. Eu hoje posso dizer para vocês, já disse, eu tenho o melhor goleiro do mundo, não só como jogador, mas como grupo, como pessoa. Eu me orgulho de trabalhar com todos os atletas, porque não é fácil fazer o que ele faz. A responsabilidade que ele tem no erro, mas aqui do lado dele tem um treinador que dá toda a liberdade para ele, e as críticas quando perdem muito para ele, para mim. Mas eu acho que o mais importante é que ele acredita no potencial dele. E eu me orgulho de trabalhar nesse país. Eu me orgulho de fazer história, mas as histórias são eles. São esses caras que fazem. São heróis, jogam por prazer, por amor. Для меня эти игроки все герои, потому что они играют не просто за деньги, а также за честь страны. Я очень горжусь своими игроками, своим вратарем. Также я хочу поблагодарить нашу болезнь. Для меня большая честь работать в Казахстане, потому что я уже давно здесь нахожусь. И сегодня мы смогли добыть эту классификацию за счет того, что у каждого было желание выйти на поле и показать максимум. И для меня большая честь работать с такими ребятами. И многие говорят, что я дурак, что использую такую тактику, как 5-4, по отношению к основным видам. Но так как у меня есть самый лучший вратарь в мире, поэтому я это использую, я уверен в нем. Он знает, что вся свобода есть тренера, поэтому то, что я сегодня добился, это все сделали мои атлеты, мои ребята, в которых я верю, которые верят в мою работу. Поэтому большое спасибо. Для меня большая честь быть здесь в Казахстане. Eu não podia deixar de agradecer nada específico, mas minha staff, comissão técnica, Alessio, Niemo, Nuno Pamucci, Alessio, o meu braço muito, o Mário, preparador físico, a equipe, fantástico fisicamente. Fez isso no europeu, fez isso no meu jogo da Polônia. E o treinador de goleiro, o professor da Rota, faz com que a equipe sempre esteja muito alto. Essas três pessoas juntos, com o Leandro, que é o fisioterapeuta, que cuidou de todos os atletas durante esses dias todos, o nosso doutor lá, o nosso massagista, essa comissão técnica da seleção, esses amigos que são importantes muito grande na nossa seleção, nessa partida C, obrigado, e o Vini na Colômbia. Также хочу поблагодарить свой тренерский штаб, Олесю, моя правая рука, тренер по вратарям, который держит все время идет на высоком уровне, Горонко, и также тренер по теннису, по которому, как вы сегодня видите, это команда, которая на высоком уровне сидит, это Марио. И также хочу поблагодарить терапевта, который смог вылечить многих игроков от травм, также нашего доктора, Булата и Махакиса Олега, которые также входят в тренерский штаб. Поэтому для меня большая честь, очень приятно работать с такими людьми.
Самый долгий, пожалуйста. Комментарий будет. Пожалуйста, есть вопросы?